10 मैके चलायानुको फेसबुके टम मसिन फेसबुके पासपि मरे गुपी मेसेन्जर छकन क खला नसा ख्वाचुलेन चुचुना खला मनपि ख छम ममुसुम फेसबुके पासा मेमो ममुसुम पासा मन्टरका स्टास्ट च्याटपटी स्क्रिनशट छया हल ल्याम पासा छुया मन्ट छु मुस्यो थटिया छक मेसेन्जर फोन होला जी डाक्टर राजेश प्रधानाङ जी छिको बाखन जना चुना छिस जिम सर गम्भीरमान मास्के बाखन बना दिल वेकै मेगन बाखन रो छिमन्दुसा वेकै मेगन बाखन बना दिस कार्य टट्यादल होमियोपैथिक डाक्टर राजेश प्रधानाङ मस्यो ठेक नेपाल पासे बाखन चोमी प्रकाश प्रधानाङ ये क्या बाजु ख ठेकटा जी ठौ पाखेजको मुस्योगले फोन जना हम डाक्टर राजेश प्रधानाङ एटा छिटा जी मुस्यो छि होमियोपैथिक डाक्टर मखला टकान्यना वेकला मखो जी मेडिकल डाक्टर मखो तर वेकैटा टकाजित बराबर फोन ना होमियोपैसन टकाट्या ठेकला थपिसन गम्भीरमान मास्के सरियो स्कुले च्वाटन तयुडका आदि खकनादल वेकला निक सुगटी फोन ना यादल वेक ल्यामिया तिने साद नेद मुठन जीमा छन वेक मन्टरका फेसबुके संवेदन चया टपटी जी खन जित वेक खलम मखले त्यो संगजल ओखे ठुके वाटवाला सोइबले वेक रकासिल ठटे ओखन तिने फेसबुके सुनाथे कमल रत्न तुलाटर मन्टरका चया टौ खना जिला चस्के जुल कमल रत्न तुलाटर नापा ख्वाचुलका खना मन नाड्दै पसले छक निक जग खना थे छ नेवा ज्याजुले न खना थे मुच तर छक लाटे क्यामरा जना जिमुको छेनी अनि छकपट्टि मिख वाका वना चंग लु आटकन मिखा बालको वनी वेक करुणा रत्न तुलाटर क्यापी मध्ये दीपक तुलाटर या दाजुट कानासियो ठोसिको कारण फेसबुक के माध्यममा ख वेकै पोस्ट जी खक्पन कोठीको सोया वेकला जोजलपनाङ नेवा भासेको सफो पिक्या टौडो नापाङो संस्करण जिकेडो ठो टगो मछि संस्करण प्यावेटको सफु ख ज्ञानमला भजन सपुटका अपो संस्करण प्याओ नेवा सफु सा ठय जुइला ढिगुन जिता ठन मुटियो याजुन वेकला लासा सम्बन्धी टप्पंगो अंग्रेज भाषा चयाटौ सपुना पिक्या दिगदो वेकै बो करुणा रत्न तुलाटर लासा बन्जे यम ज्या वेकला लासा सम्बन्धी वेकै बो अन्तरबाट डेका युट्युब न त्याटौडो ठट्या नापा लासा बन्ज्या व पि ठौकने डन्पि नापन अन्तरबाट क्याटौडो लकडाउन अहिले जुगो बाखन टस्कन लोक भना चोबले वेकलन चयाटौ छफो ठपिनिके खन दुठ्या चुसु छफो वन्ट छया यादल जिम बना जुगो प्रस्तुति गा वेकलन जित नेपाल मन्दिर टिभी बाखन पनि ज्याज छौन टेट सल ब्यादल वेकलन सल बिन हे नेपाल मन्दिर टिभी अझ बाखन बन्जे ज्याज टेट फोन ना हेटुगो ख तर ठट टास ख्वा भया जि ममरुले वेक पिनिके इनापटा स्वीकार्या मक्त ठोखन जी कमल रत्न तुलाटर टाइपले वेकलन जिन अठ्या ख्वा भया जि ममरुम ख उखनि बिबिसने लासे बारे अन्तरबाट काबले जिन इमटा नापम लासे इमसन छया आगो नेसै लिस जि भिडियो डेका छया बियर काट्यादल ठटे वेकलन ठ मा मरेरुङका घसु खल लते खल उबले वेकै माम लासा बना चम ठ पाटी र चया टौस टप मछि पोमुका सपु छौ पिक्या दिगु ज्यात न ओ सपु छौ जितन दस जिउ टेबले वेकलन ठो सपु डक्को चिठबले इना बियागने छवे मन्टरका पीडीएफ फाइल छया यात ठया जि प्रिन्ट आउट पिक्या ओके चंगो डक्को पौ ना पडुगो किपा नटया भिडियो रेका फेसबुक को युट्युब पोस्ट याना वेक थुलियाक्न मरिरेका मटा नेरी जख छन्थे तर वेक छुया मरुगटे गुना मस्यो छु इन या वेक अमेरिका चुना चंग जिन्स्यो उबले जित लासायो झाम्पालिङ किपाच पा माल टाइपले वेकला अमेरिका छया यादल वया गुलचान लिप वेक मरुगले वेक अमेरिका मरुग जिरे मटी लिप वेक किजा दीपक तुलाटर त फोन नान्जनबले वेकला कमलदाई महमख्या चोम मखो मिग जानिया दिउ म कने दनाउको इजी रंगान दना मोले सोमले मरिया चुन नकला अस्ट्रेलिया यंकले नाच मरिया नकल काटाल उखनो पिवटन ठसे वना चंग पा लटर काट्यादल थटिया फेसबुक बालको सपोर्ट दसा खला ममुसिम फेसबुक पासा सकवे चम राजदास श्रेष्ठ छमन ख वेकलन सकवे चासन काट्या दि जिन यले चाहबले जिता फोनेना चासन काट्यायो वेकलन छन अवश्य वेर काट्यादल थट्या दिम छन वेक अस्ट्रेलिया डाल सकवे चम ममुसिम पासा फेसबुक पासा ख वेक रामेश श्रेष्ठ फोनेना न्याना वेकलन मोडु कारण कन नप यले चम शान्तरा साकिथा कन उनी माउर काट्या दि वेकलन कनादल थटे गप्ले मुखनी पि फेसबुक पास पि स्यान्या पि पास पि न गन काचक टोरुल का रासा वेक नुम पास थे गप्ले मच नापानी से चनि ख ब्याम पास थे च ठुक्ला ममुसुसा फेसबुक पास मरिबले न स्यान्या पि पास मरिबले थे दुखटा खने तो चुसु चोइगो हुनी खय नेपाल सम्मत 1144 चौलागा बछला गाया लाको पत्रिका नरेश वीर साके कमल रत्न तुलाटर लुमका चुयाटो छपु चुसु प्याओ दो ओगु लेख वन्य फुमिका चुएर गाठो छको चुएगु दुल
आन्यना दिसन नरेश वीर साके कमल रत्न तुलाटर लुमका चुयाट उचो पासे खे लिसे पासा कमल रत्न तुलाट रेलु मन्टी नेपाल भाषा आन्दोलन छुन ज्याजुले खण्डया चुनिम पासा छम भाषिक कार्यकर्ता कमल रत्न तुलाट नक्ने बागमती प्रदेश सरकार खस नेपाली भाषा नाप नेपाल भाषा व तामाङ भाषा न थप आधिकारिक मानिते बिगो लस्त ज्याजो जुलुस खण्डे माम ख मचाका मन मन वो खण्डे माम मनोटका विचार न यानु ख तर क्रूर कालले लान वटा छु इ ह यिंकितको ख अथे लोम न कमल रत्न तुलाट जी शंकर डेल क्याम्पस पास जगमा हो असने ठनी पिन्यार न्य छटो पास पिमना हपा गुटी निसोन इलन से मस्युम पास ख हपा गुटी निसोन इले नेपाल पासै खिले छुछु जुलमहरु ओगे त पुंजीको आजु कयो ख ओगे ए ल्याम बिचा कठ हपा गुटी कुटले सुगत स्वरूपमा केबे नापा कलकत्ता गठि पिठंगु ख अठिया पिटनीको त मागु व्यवस्था यारका चितदार हिरे नापला ज्याजु ख नेपाल भाषा छौ गिसु गेंगु डिक्सनरी पिटनी त ईश्वरानन्द श्रेष्ठाचार्यले स्वाफोटया माक्को ल्याटय निम्ति बिउ ख हपा गुठनी नेपाल भाषा खेले आटकन जुइम फौ छु जायाउडो नेपाली गोल्डन पास ट्याटम प्रेम डोज प्रदानिया नापाङ एल्बम खस नेपाली भाषामा पिमरनिको इले नेपाल भाषा किचो पिटनी जाजु ख नेपाल भाषा नापाङको मत्रा हुला प्याख क्यासे चुल्चे चौच पिटनीको लिसे मस्ते दुटे हुला प्याख कासा परमटन प्लाटहरु चोसा पिरंगो ख्यालो न्यवेल लिसे छिछि सफो पिटनीको जाजु ख उकी मध्ये न नेवा नस नख नेवा खय नापाङ फुड फेस्टिभल न्याप्ले लुमनाटनी जाजु ख हपा गुटिसपना लिप छटो पास पि मेग नेवा खलन नि सुनि बिचाज ल नेवा कल्चर सोसाइटी ना बिया निसंग उ खलके हपा गुटिया नाय ठोचो मिटर डेका निसंग ख नेवा कल्चर सोसाइटी पाकेन नेपाल भाषा खया आफ्नो मौलिक जाजु ख हपा गुठी हो नेवा कल्चर सोसाइटी छौए मेगो ग्वाल्मी कठ टिटी जाजु ख ओग इलनिसे कमल रत्न पाटलसे दुगेनको स्वाफु दुगु ख सुन्ते इले नेवा आखा दुठेका नेवा संस्कृति वो यो पाम पिटनी उजा नापा ठुगे पुतन याउ ख नेवा किपा भोजा नेवा टिसो सरी भोजा ठुगु पुचै निथन बगु जा ख नेवा सांस्कृतिक पुचै ठिठी जाय त सकल नेवा त्यसमा येको खसा ठो पुच जुन्न भाइरस दुआउना टाइ जान्याक मफु ख बन्दै जुआउन नेपाल सम्मत 1112 जी नेपाल भाषा मंका खलै छ्यान्जे जिरुङका नेपाल भाषा चुन्याको खे कमल पाखे अनेक विचार विमर्श जाजुल सल्लाह बिगु जानान्छ न ओ इले नक्ति नेपालले दुआउको ह्यान्डी क्याम्पया क्यामेरा पाखे मंका खलका याना उया चुन नेवा मुना महाकवि सिद्धिदास माझे नसोच उल्जा पुङको क्यामेरा कया ठुजुक जा न्याप्ले सुए फैको त लिंकु ख भाषा जातीय उठानी खेले कमल रत्न तुलाडे नुग न्याप्ले चुन्या भाषी खेले छुया मारेको वे मान्यता न्याप्ले ठाकया चुनी विशेष कतना मस्ते त मा भाषा आखा सिनेमा उखे बबिया चुनी ठोय चुले नेवा सांस्कृतिक पुचन मस्ते दोटी बाख कास न्याको खन लुमना छु मस्ते त नेपाल भाषा खेले नुगसाल फेमारका कमल रत्न परिवार दिवंगत करुणा रत्न तुलाडे नामे अक्षय कोष निसोना करुणा श्रीपा इनि जान्याका चोङडो शंकर डे क्याम्पस नापा आखा बनाचुन इले टक्क कमल रत्न तुलाड छम सामान्य भूमि कठन जक जुया चमख लिप नेपाल ट्राभल्स पत्रिका ज्याइट अन लिप साई नेपाल वायु सेवा निगम या इनल्यान्ड पत्रिका न लेख चुएको याट नेपाल कला सम्पदा विदेश त बुङचेको निम्ति अंग्रेजी भाषा चुएको ज्या वेट छम नाजाम पत्रकार डेका बिल लिप वना द राइजिङ नेपाल व द काठमाडौँ पोस्टे सह सम्पादक ज्या न ज्यानाटल कमल रत्न तुलाड नेपाल भाषा खेले ठिठी प्रकाशनी माध्यममा भाषा सेवा जना जुग आपलन दसुडु मोहेजुग नोवा न्याम माग जाया त ठौगे मटापमा जान्याका छुनी वेग नापाङ कुट अंग्रेजी भाषा वर्ड बुक अनलिपा उके त टजिक चुया इंग्लिश नेपाल भाषा डिक्सनरी वे टजिक कुट ख ठो डिक्सनरी आ बजारे न्याउन मरे अंकुल कमल रत्न तुलाड से पारिवारिकको सामाजिक सपना लुमंकी बजो छौ इले लुम्पौ रत्न साउतालके तालसीको त्योरे नाजापि लास सौपि ख छौ इले जिमे असम बहाय बाजा ठुपिए सौपि न प टोड लासा चुना ल्याओ ख हपा गुठी हो नेवा कल्चर सोसाइटी निसुन तुंका पासपि छटा नापलाग ज्या बराबर जो अजाउ इले न कमल रत्न तुलाड न प दया चुनी तर वे नोवाको चलन उली दया चुनी मखो तर इले बिले व अख्त जिमटा ठिठी खे गिजे याग याना चुनी
कमल रत्न तुलाधर ठिठी नेवा जुलाई अन्वेषक न ख वे परिवार लासा व्यापार नपा स्वाना चोङले पारिवारिक खन्टुठ्याका लासा बन्ज्या ठिठी खन्टुठ्या सपोचु आटाउटो ओक्ता ठाउँमा अध्ययन अनुसन्धान यानको ठिठी विषय त कया नेपाल भाषा चुसुन पिठना दिगुडो नेपाल भाषा खला सेक्टर चुयाटो जोजल पसपो वे कय नेठिन बगु सफु ख कमल रत्न प्लाडर मरिया नेपाल भाषा खैट टरङ मगाम चाजु दो नेपाल भाषा साहित्य त विशेष कत विदेशी साहित्य बनाचो पिनिको निम्ति अंग्रेजी भाषा चोसन याक न्याम नेपाल भाषा अधिकारी निम्ति हरेक आन्दोलनले ठमा है बोटिक या जुया चम ख आवेका खंकी फैमक्त छम स्यान्याम पासली चाहिँ छम भाषा यमी मोरुको दुःख न्याब्ले दया छुनी न्याब्ले थे परिवार न प जाइना बनी जेन्ट व मकने खुन सुटे खाटा मरिया छुन वे वनी संसारीय रीत खसा छम पासा उले याक्न मरिगटेको विचार गब्ले म नेपाल सम्मत 1144 पहिला थ द्वितीय खुन मरुम पासा कमर रत्न तुलाधर सुकाबडी पुने बास ल्यामडका मनतना